Ka Central Reward Youth Federation kala penkut no ya ka Second Reward Cup Football Tournament Arja Afsan Arja Apnriu ha ka Afratri ukalan kot Arja Apnriu Hamadan Football Nongwar. Ha ka ni ka sngi ke jia kendu final kalong hapdeng ka YBSC Sheila Persya ya ka sok kemi. Ki nong yalam jong ka CRYF kidap la kejing kemen ka Bakrau. Bah ka ni ka sngi UMLA ka Sheila konstituensi ulah poi tiap ha ka ni ka Jaka Banlong Kemukongsan bat Bansaki ya kani ke football final. Harengkat kajian senderan lang UMDC ka Sheila konstituensi ba bari kupas senderam ubalong kum usumbut kongsan ha kani kasngi. Barengkat kajian lang presiden jong ka Sora Sport Association ba IM Baseo Moj. Bat kiwe ki rirong ba ki bla syokhat sobha sia kani ka football final bat rengkat ki pai ba ru'i football ka thain reward hi barokwe. Presiden Badan Berom jong ka CRYF nang ta kabaan nginyo giging kren na isudar yung katerna ilka kabalay nginyo giging kren na acting rangba sinong yung ka sinong nawa ngani kinu ki rongba ya kiba ka sinong kalapan baik kabasaw nginyo giging kren na Bat ha kani kasngi shua ban sedang ka football final la pelong shua ya ke jelang ka belengkot balayo ka to kani jingkran aimen sim bat kurku kedo daki nongkran ba fair ki bakun thup ru ya MDC ka Sheila konstituensi ba bariku pasendram bat rengkat ki jingkran bakam kongsan na MLA ka Sheila konstituensi ba balajit ku pasendram jenis ketri ka CRYF ta ka jing surprise ngin IT ban penyai dai ba Dennis Bornea di combination nga subaban kerpat ya i presiden jong ka CRYF insu bahaban ay kajing kren welcome speech kejui ki para samla ki tim bapher ki blai sim banta ngapriang sabhai fibro ban ngapriang sabhai kini atli tim ka YBSC Sheila bat ka sokme ki blai kini ka final hagni ka jile kai kwa ni la penong na haunius na Arja Afsan Apnriu na kalian juga CRYF ngila persiang bantre na kabentala ka jong kathan hakikam bajar lese nyimchunla puturai than yakikam kibang ila tre ila le ngai ai ka jing kublai ke dokter yang ro yakini ki arli ki klok kilam dong ki bala ya lekai cita menurut sedang kadu bukut penboy mentah di negasi kalau kadu beliau ke final bat kidbok yang ia ke di klub baru atli pin ya boy sekretaka jing job wala kan dah deng jopi kowe ke tim kan ram kowe kan job ndai kata kadi ke jing lekai kadi ke sport spirit dari kata ke museum ke jing lekai bat gini lekai dah ka babaha baru ka ai ke jingkut bokir yang ro ba nang nei sekmat ngin nang yai kpilenti ba kum kini ki jing yalam nanti jo kini ka Central Reward Youth Federation bengin yo sisu ya kum kini ki jing lekai ba kenti orang ta ka bha ka biar jo kini ka kadong ka than jangi ya ka ba lesing ilam nong kalong sakut haki por ku mensua bat menta ngasko kumen badan betah ngir ban yadan beta pat biro ban yo sakilam ya kani ka benta kum kani ka iki ketin ay mesim ki jong hin na benta ki tim ro atli bat kum juru na benta ki pai ba nongan PK ya kani si ti mentangan khot si we pat i rongma ibade naka sinong nawa none naka isi bin ay kajing keren kani ka por menta bania donlang magani ka lumpung kani ka madam haga bangin sakhi hapreng ke jingele ka football jong kini ki art di tim hapreng jong ka YBSC Sheila Persya ya ka sokmi tena kalian jong sinong ke jongi mamba kani ka seng kala panbor nangi kala kerpat bangin sya subha bani le ka kini kamaran ke jongi kalian jong ke isi ke jongi le syong perkhat bani asnoba kalau ke ai ke kabu ka ba niyo ai kani kalam ha ka ba bani i ba kini sama ke jongi ki beraki syafran kini yo bani le ka kini ka sinong ke jongi tinggi dalam kejeng suplemen hari orang kata boleh sibun ya pika CRYF kepala pelong ya kanika turnamen hari kanika sinong kejungi tidak kejeng don jong kanika turnamen ya i baki kun samla kejungi kamtam na kanika sinong kejungi kiktik ila kejong kebensi ma baki kuat menio banyak lekai tikani kalau kai kalar kakabu hakaba kila ban peni la kejong hisap di pong beta kanika sinong kejungi hindrai na kiwe baki sinong dikublai sibun na kamenta teh kanika pon nam khot pade si we rongba kepada presiden yang ka Sora Sport Association
iba basoy moy bagi je khot iba ibana bina ki jingkran ha te nakala jungarum ai khobe yo par khot kamtam ye kini gi tim pur atli ki balai position final nakaliang sokpi bat nakaliang jongka shela hakajing tusan kujing don lang jungi pa komen gi khot e dada nakaliang sora sport shan jungi ru ila kerpat ya ka shela hiru bakanya simentalang apo ka sora ling jungi pelabel simenta ka third division namar gistang shot ka third division difilia kai ba pois ka division bagi pois chefal division bakalang ru ka ji itna ka shela ka balang ka tiang ba itna ba ka kom la ka thanyu ba jungi ngalai abang bolsil ka kom la ka tinga kerpat dikiru bakini simentalang te nakala juma ngala putut bal am di Sherman bang de kan kot marba ipa kila kwa ibni i ka jingla kai te ka syukurman bagi de kawai bagi ni kita kun ra ke nam ya nam job kilang kita tak sporting spirit kinam dan kan ka jingla klot para bagi ya kai nama ba ko ba di pusan menehi ka wan ra ka jingla ka jingla spinat ibai ka pe de ka ka jingjob de ka kam ka jingla tli plan jogi te ka kerman ro na ka than nang ni na po nang wa ki sementa ma naka jang nang waru nga so bakit pa don bali simenta po kasora lig hangtay tinga karpa di kiru kalo kanu ba kaya simenta lang marba na kitano ba jugi sibogi klub kita giduna ba tinga karpa ba kaya simenta lang tay kimbal kitson mi inyarap na kalang kajungi ru namang ipet kibor ki khna ki barang katalan ki bola kain ki than ruwar ndai kimbal ka platform man yele kaya hangtay tinga karpa ba ki klub na kisang naka stang jopi nang de di sim talang tai nakalang jungi ru sim te nga syukurman ba kani ka jingalan kanya be jadi bakal ka football kan lang pa kepada itrat ka kapalan jungi ber atli kini abang saki ku be sibol tu bani anum sim thane ko por laya hoy baro ro ngila kwa bani ino ya kata jingala kai apreng jungi ni atli gitim tu bele jungi li na ko por bekla ju apoi na ko we tournament hagi ni lumpong la kai abang yawan kum gini jing la kai ni tenat makane kapli kalat kelenti kum no ban kentiu i khna hane kam sports kum ila ong president jong ka CRYF menne kane kam dei shu tanggal lumpong balang ya la kai ndrai kapli kalat kelenti ro ya phi kum no pinyala an kamai lingba hane kam tenakaliang jonga akurman aku we gesni bahkan sepoi ke sengi ba lingba ka jing trace tom chong phi nong chong shnong chong kan ga than reward jingi kumju ot ka seng CRYF ot kiwe ro ki baju smart banyale kini kam sports pinyala ban perkhat kumlo pinyala ban seng la ka jong kali iladon hangni president jong kasora sports association iladon ya kata ba league 1 league 2 ba league 3 first second but third division tenganget lingba ka jinya trade ringkat bat iro ngila pan thaw la ka jong ka lik hangni kane hi kan long kalat kan ti nu ban pli an kam pen tibet ya phi bat hawai sngi nganget phinla ban pni he ki jong gisap hari india hi bro ko wai pat kum juro habari dengan ai tang ini kentin akit bok ruang ya phi gino ela khai ai ku ble ya phi ki officials ble shim banta na ru ko basdang kan ni tournament hadu banta sngi tenganget kepinangnya keu syafran tangile kentin kublai sibon kublai jam ngadap da jing kemen habangai i ki team ki bana ka dong kat han gujui ki bayo pagsimenta ha ku min tournament bara bang asngap ya ka jing kren jog president jog asasa kede hero ku begelente ka bangi penslori ki clubs nei ki team nei ki snong ba pher ki ba ba ka than reward jui bagi simenta hak taga sora league markum bangi hak state level kibon ki players na than gi jui babet bagi lakai rega basusi galong ba kimyo ya ka platform ka babiang barhang ta ngidu nong sibon tigi kerman hak ni gisam ibangwan ki teams bayan hak ni dongat than jui bat kamju hang ni hasnong nongwa king simenta hagi leagues ba hero khnang ba umdei ba ka snong ka thaban pau hendre ro kayo ka play ka khle kalar klenti ki players jui ki bangla ongloi mi wat bangi khun hagi mi tournaments ba kham khrau ba kham hane
Tinggi kermen ya kejilakai jopian tadi sengi, ilakai kum si lok sejor, pat kamjuro. Kamai kermen dari presiden joka CRYF, kejing pelong joka ni tournament kamde bangsu, tanah benta pangilakai hendai, kaba kongsan bagi itu ithau, si dong si thai, berkamjuro kejian dari si parlok. Ka jing yakon final haprang kini ki arli ki tim kata ka YBSC Sheila Persya ya ka sokmi kalalong ka baitnat bad ya khat bha. But dah ka jing la kai bha ki players jong ka YBSC Sheila kila pela ya ka tim banyo thep laikul la ka way Persya ya ka sokmi. But ha ka bakot ka jing la kai ka YBSC Sheila ka job laikul la ka way Persya ya ka sokmi. Ka YBSC Sheila ka layo khong ya ka kusnam bisa ka balong sanpu aja tengkar rengkat baka trofi bat ka bawon baar ka sokmi ka layo ban khung ya ka song pisa ka balong afsan hajar tengkar rengkat bat ka trofi. Bat hakan ni ka tournament kala donru ka kusnam pakerpang belapan krea na ka benta ki players. Best goalkeeper Khaled Syau Bhalang ora na ka YBSC Sheila, top scorer Khaled Syobaki Waklang na ka sokmi, best player Khaled Syau Cambridge Lightmon YBSC Sheila.
Kaji kaya kelas tiap kasokmi kalayo pergi ya kejar dan jersey number 10 Kenton Wana kaji kaya kelang kebaik tunat. Kelas tiap selalu kalayo pergi ya kerja number jersey number 7 Bobby Khan kerja lekai kalau Mari Khan kerja lekai kalau kebaik itu nak
Kubrai sempat kini kira orang ba Kibran Buram. Nado syukur sebadan Buram juga Kubrai Sibansa. Ya kapal ke bakal dar juhi. Pedak pelan. Badan kat ini hadu kelimat ke mamta ya bagi dia bersam ya di prize. Kunjur dengan sebaik Kubrai ya presiden jangan sasa. Ba prize por dan kat ini bakunjur hadu kelimat ke mamta. Kunjur ya baru kidukhat jangga istip competition wan. Kibran dangdor kat begini kepor. Ngising awal Kubrai ya kepor ke bakal dar. Bakunjur ya kepor ke bakal pang ke kepor. Bagai segala Kubrai ya kinugri kambaro jangan sen. Nado presiden, nado general secretary, bagum juru ya ki secretary, jangga sports committee, secretary bagum juru ya assistant secretary. Toga pari ki prayas kita peti. Namun gini ke bahasa official, kita penilai baik peneliti ya gini keterangan. Jangga second rekap.